Do sada je najlakši način prebacivanja ovakve 2D reprezentacije u 3D bio da se gomila radioničkih crteva, svaki pojedinačno nacrtaju i onda sklapaju sklopove. A sad imamo brži način. Uzmemo jedan ovako dobro definisani sklopni crtež i samo ga prebacimo na ove nove monitore i trebalo bi da vidimo, evo ga, tako. Sad je taj crtež prebačen na računar. I ako je sve bilo dovoljno dobro definisano na ovom crtežu, trebalo bi da kada mi otvorimo ovo u 3D, evo ga, da dobijemo model. Da, sve je lepo definisano. To.